Halo guys, balik lagi bersama gua Ibnu dan gua Apaan di Channel TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe buat di Odading Channel. Tul, kumaha awewe dapat acan. Acan euy, arambungan kaing. Sabar cuy, acan jadona bro. Yang geus, ayo orang ka warung ah. Emang sia boga duit. Ente tuh. Oh, Geus ayo, gampang duit mah. yang geus ayo. Pesan naon sih ya? Naon weh, kumaha sia yip? Yang geus aing mah meuli es tul. Yang geus sok. Cing. Cing, beli es dong. Tuh. Ah, bodoh ah, capek aing tolak wae. Itu, dulu heula. Awewe yip. Sia mah tadi cenah embung. Aduh, mantep yip euy. Sok, gaskeun. Wanita. Oke yip. Pesen apa? Pesen neng. Kuya, balik sia teh. Astagfirullah. Pengen es neng. Es apa? Es yang kopi. Tumben siang ngopi. Biar mata aing melek. Emang kunaon tul? Soalnya aya bidadari. Mata aing tong sampai ngedip yuk. Bisa wae tutup lemon. Esnya satu apa dua? Satu aja. Cuma kamu diet ya. Si kehet. Ya udah, ditunggu ya. Ya, bakal sabar nunggu neng. Nah, kina doang sia teh. Ari geus manggian awewe teh. Ini kudu jadi. Yang geus ku aing didukung. Harus satu. Kita kan bagikan raket. Mane senarna, aing gagangna saling bebarengan. Ah, bisa wae si ulekan lotek mah. Esnya. Makasih neng. Neng, bisa kenalan dulu. Saya mantul. Neng sarana. Aduh. Ih, si neng mah senyum doang. Terus jawab. Sudah ya, ntar kalau pesen lagi bilang aja. Ih, kalau kamu angkat lah. Neng. Stiper sia teh. Atuh, kalau kamu angkat udah. Nyangges bae atuh. Kage bisa nempo deui. Sabar sia teh. Atuh. Inum heula esna. Iya, tong sampai gagal deui. Kudu jadi yuk. Tenang we tul, tenang. Jangan lama mencari. Si Gana iya jadi aing. Pede pisan sia mah tul. Bener Ip. Cabak dada aing. Ceng kieu. Atuh lamun teu kenceng mah sia modar. Yeh, beda Ip. Iya mah. Saru wae atuh aing ge. Cabak tah. Beda Ip. Iya mah. Aing nahan ayam modal. Jadi deg-degana kencang. Goblok. Kelanya aing modal heula. Dasar tutup pancis ya.